jam e kisiye mi salmini on do yalano on jam ka bengureji ka balli e ka jawle mi salmini on moko baabe amen mawbe amen fottube ka sare labe yurniti jetti fere nde jettudon nde e haray si tawi kono be mawbe men do makiri ni si tawi ko dum don haldudon ko dum don fottudon ko non famirdon e haray dey min e wawbe wano mi wa'i haray men weletaake dum min weletaake dum fi honno Allah tagudo on tigi wonani kanko o nyaawirta e hay sariyaaji moƴƴinaadi ɗin kadi tafaadi ɗin mo faljere mum bonnere mum ara nun ɗum hewti e sariya haray ko hasi kon ko tiiɗi kon e mum himo mari tamaw ko wiyete kon haysi o yagginte ma sariya rewnete e hoore makko wallahi kono o sulhinante e menen non no mi famiri de nde yewtere ɗo mi anda tongangol goɗɗo ka julirde mi famali ɗon min falaka mo yiide few ka julirde ko bonnere honde ene qur'an on fontano ka ɗon waman azlamu mimman mana masajid Allah an yuzkara fihi ismu ko gonga non ko be wino kongo jaka e jaka hari ko bannanabe parce que nangol kongol do tun mawbe nangol kongol do tun e bedo hari be nyofana jaka e hari piricol jaka no wada e vraiment men wali ke men watti de kabawo yiltite décision men jejiri on Allah tan wadu kaydi waton siñu hunde men jejiri on Allah yilte on décision no men tuba ni on men jeji on fi Allah yilte on décision no few ndare no wadiron dialogue ndare no yewtindiron ko gando ko yangido o mettata faminde min jejiri yon Allahu taw yaaru sheytan wata on yaaru berde wata on tewto belede min jejiri yon Allah ko Allah non kadi yeti dum annabi Dawud ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bima araka Allah wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah Allah ne yoti fi annabi Dawuda fi nyaawore ko be falji e suratu Sad haray menen min jejiri on Allah fi Allah e nelado makko yiltite décision mo min jejiri on Allahu tan tongan juldo ka julirde wona krimbe wadi billahi be wona krimbe wadi subhanallah wowlo wo faljay Allah tigino andini en wama arsalna min rasulin e konno de Allah yewdiri annabajo o jangata si wona seytani bugoto goddum e jangi makko hon fi umniyatihi Allah tigino yewti dum annabajo ndemo janga wahayu on iblisa falete implicade don yaltina moji yaltina kongudi wallahi hay nela ben dadali ko dum min mettirtalan e koy salafiyanko woy fenande woy ndemi jangi alqur'ana mi ya hay nelabe ben falja kambe be darobe no nelabe ko maasumu kambe be faljata kambe nabe faljobe hara qur'ana non no tentini
hiɓe falja haye kongudi kono noon fa yansahu llahu ma yulqi sheytan Allah o bortay ko sheytani bugi kon wa yuhkimu ayati o ñeñña ayeje makko de fi Allah e nelaɗo yiltite on décision mon non few subhanallahi ko ngaygu few wallahi wona ñeñƴal wona hikma wona gandal wona ɓe falji ko ɓuri noon hulɓinade ko ɓe on ɓe yaltude ɗo nono imama raison ono yiɗa gonga ɓe mari gonga ko onon woni nambara o ko onon woni probléme ngol konngol ngol wowletake wona konngol wowletengol non kono on ala jaɓude na konngol wowletengol meɗen yiide on ayandi vous n'aimez pas la vérité c'est la vérité quelle vérité ko vérité hombono haray fi Allah e nelaɗo yiltite mawɓe ono fottuɓe ɗon men fi Allah yiltite on décision ɗon tawn toŋan jiyaɗo Allah on ka suudu Allah wona kirimɓe waɗi ko wowlowo faljata si tawi noon on huti min faalete awa kala hutuba waɗeteɗo e julirdaji min fixa micro sino yaha lewru maɗum sino yaha ɗo hitande heɓaki ɓuri 10 faljuɓe yewtere kamɓe ko ɓay caméra no jokki ɓe min faalete awa jonnon min caméraji téléphone ji e juulirdaji ɗin fof kala ka hutuba waɗete min fixa almami min yaltina ka réseau ɗo mi wondiri Allah ɓe faljay e yewtere ko haalowo faljata ko ñaamowo ɗeɗɗoto ko yahowo feggoto ɗo no mi haynomiri ɓe makira ɗo ni ko ngaygu décision on ko ngaygu ƴettimo c'est grave fi Allah yiltite fi Allah noddeɓe yewton ko on siɓɓe ko on musidal ko on julɓe on ƴettal ka décision on ɓawa maɓɓe ronkomɓe nelande ɓe ara ko ɓiɗɗo laaɓe joɗɗinomɓe ko fi honɗu wowlanɗa ɗum kono ñawore gerdete yo julɓe on ñawa e goɗɗo ɓawa makko hiɓe wuuri ɓe selli on yahantaɓe addonɓe joɗɗinomɓe fi honɗu wowlanɗa ɗum yewti don famodiros subhanallah